Peserta dengan nomor TQ 323 akan membacakan surah Al-Hadid ayat 1 pada halaman 537. Disilakan. وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون
lahu mulku samawati wal ardi wa ila Allahi turja'ul umur. Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil laili. Wa huwa alimun bidzatis sudur. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustaqlifina فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. Anak lantar. Kamu janji takut tak tutup rumah jangan takkan kamu masuk boleh kan? لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن Sadaqallahul azim.